mediate ho sa kanya sa pagmatay program ni Seri na ng Mwahu. Kalagariyaw, may bit social and emotional learning in Seri kan, sang sorkaryo sama del silo. Pero ngayon, Juanita Lawrence, o may kalita kilometer na kamu. nagkakataon data program. Pero kung kurang kasakan di kukurkan, tawarala o karapin Seri na ng Mwahu program watch with nagkataon social and emotional learning SEL. Dawiyadan na matiyata o kawitata Seri kan, karen kapirta o cumanan ko yakan natatataw. Kapwewi Israel o jemta kaptimure pinaray lananakan. SEL pilpitata mo yung enkap sa siya Teo wang aranastikan ni mo o uyatekan no koner o koyakan uyatan Pilipin mo kung takoner ray o metrika. Serian na namitut Mwahu menewang so na kwal serikan nono tala o metrikan na isa pagmatay tiyatay cuman puko en kakairata serikan paren kang cumanen dukoyak koporokor o isa na Mwahu. Sang niyawan Mwahu, taga nene, no isyak, mas lipi o mas laki. Ranwaj tanawi kwaj kecaya kagaj lang ng palikariyaw and program and Seri na ng Mwahu. Mepitata social emotional learning and Seri kan sang sumpung isa kwalu te sampare waleb len sampar sili. Sang sampareo dan sampariao, palimaran ng Seri kan leler ng taken kirta tokoayak. Tanipachong may milestone pukach. Kayo, en Seri na matamataw picture Pohnpei tanipachong may self-centered. Karena Seri kala buewa kije tawaj ngay, ay, kani, nime. O kung kakachele ko mejikan. Kariyaw, saya ratan disem paluwaran o tuksokan me kalap lang. Kakakairiti o mese supun me umatong. Tesong chikan mea. Kasi lu, kakairinta edana kaya ramas man te tukso mea. Katayo. Sumpariyaw, uyataken tayo mabigidran kapunat ong Seri kan. Pwede aray na uyak te inta song chocho. Apsay yung chungalan ko kaya kan uyak te inta. Ima karay ka Seri kan pinkalap. Sangan ekap. Tanipachong may temper tantrums. The second be insanaray and buita. Kanibaw, Ragak kasaleta aray men ujor te independent te kadek matong tuya me awaj o bilka kuwang tama ramas hindayan ray randiya. Magkarasa de ika hindayan ang wato aya de me awaj o kasila. Te kuwato adanin taso te bilka changana diswasa te mundi. Sometimes silo milestone, wag siyang medal, so kariyaw maraganda tarapol 2. Kayo, Seri, sa silukan, meteran limdaw, o pero nung mata mo, yung aray Seri Jacob. Kariyaw, ragagar ka sa ulyata, beber at medjika, resa kan sa namawi, yung aray kan, walay raiti, maraganin sinsukot te sem-sem. Haragin pinperan ta, may yung aray kan pinperan o pangruran. Kasi lu, rajamiyar wewe takot ay kane o kakar share teokiyang mejikan sa na tagane. Kaya kapayo, sarikan para nagiyalasang melaw o yung sarikan. O kakar pay lukota. Tatang tuwasan ko o yang sintok na may ka. Kalimaw, iramin wewe kila song chocho. Kareta,
ranganan peter takalalatak siyongkan merakilangata rong dalawi-awi yung ray. Pukon no na papa so na pal sarikan nandaken ken tawot. Som jojo chai ka kuya wanana kuya ko en so se tapoya ken sarikan merasong kayo kasongman mamiyong cuma dirang kapunat mebit sabal mamui taong cuma seriyo. Akom kachla public health anso mana. Karena sepe maseriyo dari sangkar silu so cekap kachen egay seri o sapan ongerai termasak mele dari aramas so cekap kachen de lokaya. Mechka kasale ka no may mepor sapong o anane sawasan job che specialist kan. Kacay no ka so no mo serikan kag sawase kaya ka matang koya kan nagamataw o bebemen serikan iya chay panggun. Kwasaneti yan sa wanbiya kan the routines. Memiye ananabe ng ran koros. Merasong anso tutu, anso mayor, anso watawat desoy, o itawan perengkap anda. Chay kawit, paserinan rengkap cetaw ya aray po. Kiyang men matong nandawa, ebunak tutu, prasini, katatip, o kiyang masamahonem, pain mo nga, tasangong pa mga ijagan. Matang niya mungkit ang kasupul kasampale o sarikan, rikichayin sa wasayan na ray ang sa umawan mataw o tachayin sa richikan. Pranesera atan sa palwararaykan. Kapwatak sa timberay, inda atan ni ray na matongkan o ragdota. Rabang lesera palararay luko, rangkaktin kachore pesan, men matongkan, men yamelaw, chikuchik ray, ponapon. Temung cekan. Lemba ko kaway mau. Sir Paris ananya bebem karangaran jendok en nono bagaw sa unapalkan. Parang cuma rin ke koporopor. Mungkin ongil mau makasalita nindok. Meserikan pilgan alasan o bilkasaleyang mejekan. Serikan ananya segla eda naran pepe makan, karena sepe aku dilengarangan peran isen suat puang. Erian coba rakan lenong nan songenerai tepe mukat. Aku cairan kenanalan sonti orang rai, o kawewe yang rai, tamer uyuya o kawuya. Karena sepe ikap kelang magalangarangan. Pero kakapin tangi, tama kareta, te tama kakakuya, pogan insa na maula. Masoto ko na tame, emenwiya, abil kawewe lang. Tama po, o ko na enwiya. Yaramen cep-cep lupa, te pabisili seriyo. Kaya ka, ele yang masa puya, tamong suat ang sirutikan nituan ansang atungal nono daga. Niya sa paras, kaya na kawit ki sirikan, tama ko na yung opong. Ang sa umaw, nanirayan ka bukat pagkajailan. Kaya niya kisirikan, dapat ko santi, the rule. Marana na itawan. Project, so seri, parang ka itawan niya sa paros. Marang kapayata ko santikan. Ako dyan yung pikin ka ng iray. Then, bakayang tapoday ranti. Parang ka pen, marawya ka may ako mga okin. Jangan-jangan. Serikan, pinperan itu kilang aran cuma nono batao so napalakan arken peren. Erma ragilang ajan peren kita mekot merawia araban kinpit talagan o menwiwiya.
Kecai so na berserikan biasa menkai o kayuan so bedang en serikan. Song jojo na kecai pendi arata magkakta to o kak so se kaya rata serikan. Perenjualan ko koya en mata-mata kak ewo mejikan. O biata pilipil ngepung o kone. Kecai nang caman-caman tama serikan kenalan na naray jumal pendidikan, imerabang ke kasalayang mejikan. Arbet kain sa kalikariyaw and social emotional learning, ang serikan sang sambar ew, elap, dan sambar sibu. Sebacawan tayo kay kisinire, medierakta makaksawas. Puen pacem pin sapal macay koyag ang kakairakta serikan, porang biya seri unsap kay nukoyag and mas bale oli. Kumain ka kacin kapungana o kay cara lawasangan na sakar o sojikja. Sabi pacawan bulu kaya siya kukurangan o hirin pepe makan natangkap sawas o kamawiyala sa muli macay program niya o pinawaj. Kumain kacin kukurkalaan o kwarto telepon na sinuriyaw sa ro Riau the wanong tua walu neran o awan tatokan. Ranwat, dia kalalabak wat. Bebel kau na mata. Orang na siya, mebanjin ng pot hito kasadang nagpong, ambil kisabis kan kajo yang ada. Kisabis kan kau na kata, wow tabayakan minin kasilin meron. Pero kota telepon number Seri Riau, the one tua walu. Siang plak walu ni siang dan plak lima ni seujuk neran dan bakangkan siang niat demikian. Oke, mana kata nayet kalalabak dan ranut. Ya yung milestone kairen kata ko yung kasampan. Beseri sontar silukan kakuyan Taka sa deta, meron kisang medal serisong kariyaw ka. Pilka pa rin, yung milestone, kairen kata ko yung kasampan. May serisong silukan, kakuyan, taka sa deta, meron kisang medal serisong kariyaw ka. Kailangan ng bukol para siya, o kumarin ka suka. Kau na umpisa ng program ay Seri na nancumaw, niranakan, naganda troto. Nirkasi din diye, may ko.